Good morning, wirigiro bwakwa withirite uri na igita ririega narua iri Jumatatu tariki 27 mweri Jujwa ina karukire tokiringa ime kankwire. Thank you very much nontubo kwambiria na batwe rukire ntuku ya narua tukiambiriria koringa ime gutegera riboti irandikwe tumanteto ridore kyanganga maturene irabatu duranirete nyumene tukaithira tukimuramura iwa ikumurika magatheti alafu bade kikosi mzima nchamurano bienine bakaithira bakitegera nkinano ya bienine abura kwithirite kuri weekendi na yaratwirigirite bienine inyandiguru mwanya ikithuranira nonto bwa World Cup irekambiriria mweri jwa itandatu. Etumbiri na ndiunga ya Rais William Ruto ndereshia thrakanithi onto bwithirite bugiokiria nacio ngutu cia siasa matumagi siasa nyake arua kienine ke mantigi miradi ya witi na mbere ninge munini wa Rais Professor Kithure Kindiki akiari mucemanio na jio akionania kuminyira manyire upinzani na Rigathi Gachagua akiuria kwithire kuri na siasa cia itio cia sitina irumi na ite kwathurana akagitino ka Rais William Ruto agitana mbere kothetera uritu ngogi abwa thirikari ya Kenya Kwanza agitana mbere kuwa tukathithia tukagirithia uchumi ningi tukareta mirandi ya witi na mbere mashinani. Riboti tunaniri na gutarirwa ni Ndegera Waiguna. Mutongoria wa Ndiguru Rais William Ruto wamwe na munini wake Professor Kithure Kindiki ibekinyetie tharakanithi ntugo ya munde mathani marukire bagikinya kanisani ya Jennifer Njoki ira iri wandini ya magumoni chukega mang'ombe kiri arambe ya gwaka kanisa hino. Nyuma ya kanisa Rais William Ruto athire kurugoria thoko ya Chuka iri wandini ya Karingani. Rais Ruto akiuga thoko ene gatetheria karikire manto mege biashara akiuga thirikari ni na mubango wa thoko 10 ndani ya kaunti ino. Hapa Tharaka Nithi tunajenga soko 10. Tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1.5 na leo nimefika hapa kuhandover soko ya kwanza phase 1 ya wamama na wafanyabiashara wa Chuka. Soko yenu ya milioni 300 iko tayari. Kuanzia next week mtaanza kufanya biashara yenu ndani ya soko pale, kwa sababu ni haki yenu. Sasa hii iko hapa, naomba governor aongee na wafanyabiashara, mimi ni wajengee soko hapa phase 2 ya shilingi bilioni 1. Niaralisi aririte ndagacha ya muro wa nithi neretwere kunyamaria nto kwegita na bama bagita mioyo yao. Nisimama hapa kwa hii kiwanja mkaniambia iko bridge hapa imeua watu wengi sana, inaitwa Nithi Bridge. Ni kweli ama si kweli? Hii Nithi Bridge imesungumuziwa miaka nyingi, lakini mimi nataka niwahakikishie watu wa Tharaka Nithi, sasa we have the engineering design na niko na pesa bilioni 7 ya kujenga bridge yenu hii, na hiyo kazi inaanza na maliza land compensation, ndio tuondoe kabisa ile matatizo ya watu kupoteza maisha yao hapa kwa sababu ya njia ama barabara ambayo haitatengenezwa vizuri. Kemeneria bakomeneria munini wa Rais Professor Kithure Kindiki arakindiki akiari ugitano akathi na mbere kuruta wira. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, nyinyi mnao mdharau huyu profesa. Huyu profesa anawashinda akili mara 100. Hamuwezani na huyu bwana. Huyu mungwana Professor Kithure Kindiki ndio naibu wa rais wa taifa letu la Kenya kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu huyu mjamaa ni mtu ambaye anajitolea kufanya kazi. Mimi nakwambia wewe profesa, usijali na wale wanakudharau, usijali na wale na wanakutukana, usijali na wale wa matusi, usijali na wale wanakudunisha. Siku moja watajaribu kukusalimia kwa heshima, watakosa nafasi. Hawa watu hawawezani na fireman. Hawa jamaa hawatoshani
na fireman. Hiyo kiburi yao walikuwa naye pale mbele North. Ni kweli si kweli? Si walikuwa na kiburi pale mbele North? Wakakaa pale wakitutusi, wakituita soprano. Ni nani alishinda? Ni sisi ama ni wale? Taniona wale nasema fire 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 fire. Ni araba kuthoketwa ingavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki, mujumbe wa Chuka ya Mang'ombe Patrick Munene, wamwe na atongoria bangi bakiuga bakathi na mbere kugwatira thirikari. Mheshimiwa Rais, tulikuwa tumeomba ututengenezee bypass hapa nyuma ya kutoka Mubukuro kuja Kiang'ondu kwenda pale inaitwa Kiampampo, itokee pande ile ingine, ndio hii barabara iwezi kuwa inapita hata wakati itakuwa super highway. Toro aturothewega ukweli na inabidi wake au roguta mbukia kwenye na Kibanga alotambula kwenye na Kibanga tukana mwenengera nafasi rengi ni wanga hapa wanasema tabaita Mheshimiwa Rais tutam tutupea barabara ya kwanza ambayo inafika Chuka Kiniko. Tutakuomba utuongezee iende mpaka Muteria kule Mang'ombe, Your Excellency. Rais amesema hakuna kiongozi atachaguliwa na kelele. Kiongozi atachaguliwa kwa kazi ya kuma kaunti ya Tharaka Nithi. Kiripotera Meru TV ritoka Mbitani Ndagara Waiguna. Nabo akari kumanteresha Mwangandia iri shugumbunge kia Centrimenti nibashumiritie kumeneria MCU wao Njuki Mugambi nikira bagutariria guteanirwa ningi withire bua kwaga mirandi witi nambere maturene na ndiro mbere yao ni kiri Njuki Mugambi uri MCU wao gutigira ngogine kurutika na mirandi aikireri mawirane 2022 ni kwithira ikingwa. Ripoti ya Jeff Wakituma. Nabo akariba wandi ya Mwangandia irerikire gicigo gia Centrimenti ni baumirite na kumeneria bunene MCA wao Njuki Mugambi ni kira baugite ethirite akiba mawirane ati kujuria na kinya kuga ni banogini utongeria bwawe monkira thaiji. Mheshimiwa kana MCA wa Mwangandia Joseph Njuki Mugambi na atwikire mawirane ja maingi kathumba lakini kijara jonde atwikire utibwa gitatia utibwa tutithiria baraba kuga tutamba gweta bakiuga tutam Njuki tutam kwa wara tonyera paka ngare winjirene tiraranje no tunjana gitire atia na thukire. Mheshimiwa Njuki nare mingo geire atigire era wana inchi akabaitira njira irathithe njira cia ncangiri ugataja njare kora unekere ni araturite njira choka uga na thithe barabara na thayu ugete nyaba ichikirie twemba gwetero ko turuga Mheshimiwa Njuki bunge buragitete bwa mbere bo bunene muno gukura tutindi tukombe kuya baterecha jejo mandiro ja tukitete Mwangandia kana ndabwira muntu bukwenda kuthura ate butethia na nandi bonete na mathithi otekia kubuthithiria kuno bo twira mathiko na batwira ati chabati garora chabati karungura rutero muke garora rungi kagete jawa na ri chabati Njuki ne rungurete garora rutero rungi tukagita atia atugata bara gutumia njire gankana munene atwikirite mata jotheri na ate na gite no twikira mata kuma gankana na nekite wire na ugakibira giki no Njuki na lemete gwikira gita gya county ne auga wewe ngwa agekira gita kiawe kiotheri na mbecha ciawe ko turuga 2027 nduke mbithi bonde bamami betu na akuru twithe turuga munene tosha 2027 sasa sawa agure MBA ino akara kwou wandie Mwangandia tene MCA wandie nyomere ya bo centro era abo centro ni na MCA bari no ntoino bakara be na mutea nere kinya baitirite mujumbe wao Kathangu thio Kirimangoshine na kuga kinya nyuma yao kumuthura gipindi kabiere na aremi kuingia mawirane jonthe kinya wethira agikira karibaba atwe kirema na twaireria muno na kirema koretwa twairia atwira batu agatwikira stima jajo no te stima nyamo atwikira kirema wengo atwira akiringira kura kaire tukamuthura atwikirite mastima jojo transformer ndene gitone kangerene mwankana rogo stima tona gitone kangerene ugenia rogo stima boekeri ye njo milimani na kali milimani nako gakegana inabo akinya nde kura kairomba
Dai. Tere, bado stima ichoto kwenda. Mheshimiwa nikio tonywereria. Na nduga mheshimiwa kire menyana bongo skuru otuthoma berara mndune ndonene bakarara kurutwane arimo. No tukirima imheshimiwa munene muno. Na no ngochete onge utwairia agotwira stima cimumete nyuma mwanka narware butura ntandika nyomba tugatura batwe mwankare mundu nagwa kirema tugeni one time Mudayene denie yonze MP Kirima utengo itete ni arena ndi barite na mugambo jumo jantikiri kiri kithurano kijite kya mwaka jwa 2027 atongeria bau no monka bethere bakebera itene bathure atongeria bangi baberu Kirame ipeo joke nyaka kathithu atia nyaka itho maguta jangurwe atebwa kaire joke no jako noe rokirira kumunejere tutho tukwania njoke na tugikaira munene okaburu njoke no peo nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam kakitene okau uri mubunge wa Northimenti Rahim Daud augite igamba akinyitie kotine riri iromba ria kurigiria Maria Meru ya ruji rwa Mewas ejera akuga nija kuinyilia mubukojwa mukenya mukari anteresia Northimenti no mwanka gavana Mutumanto Ethingia nabo mabisa barangi rwa Mewas gwita garune kuna na kiara nuntu bwa kuniywa kwa magori ijau akiuga itana mbere gukinyeria ati mukari akethira kinyilika ni marija iguru jangarama ya ruji rwa Mewas riboti dhwani na gutarirwa ni Mutugia okiambi Ubunge Rahim Daud augite ari tayari gwitega ikire koti rigena kurungika maguri ja Meru ja ruji rwa Mewas kethira kuri na kwarania gatigati ka Wasreb Mewas na gavana Mutumanto Ethingia na guchokia maguri ja ruji rwa rajarare ukabere. Tuliongea na governor tukae chini to withdraw case but with consent, so nangojea tukae chini tusikizane kwamba rates zirudi tena chini vile ilikuwako ya 30 shillings, alafu sasa tufanye public participation iongezwe kiasi fulani ile inatakikana. Kagite ne okau Rahim mariuga na kumakwanira andu Meru ikwirikana rena rya ngurukia shilingi milioni 800 kumana na murandi jwa wakibwasi wa renja akiuga wari gavana Kiraito Murungi na bwirite gutari na randu riri umete. Na CEO wa Mewas ameniambia kuna deni ilisainiwa wakati wa Governor Kiraito ya 840 million. Hata niliongea na MCA akaniambia the same thing. Governor Kiraito alisign hiyo deni 840 million ya sewage plant. Shori tunaambiwa tuko na deni ya Meru County ya 840 ya sewage, na mimi nikiwa MP najua hakuna deni tuko naye. So I need to be shown ni wapi county government ilicommit, na ikicommit ilipitia county. Nimejaribu kuongea na members of county assembly wale walikuwako na wameniambia hakuna kitu kama hiyo wali sign. Nguruki mubunge Rahim ne agerete migu ya giciaca kirio guchwa gite kia mubunge wa Northimenti Karo Karimi Muriuki kumana na miare yawe guru ria gichanga cha kia ruji rwa Mewas. Rahim akiuga Karo ati gukurukania ngugi cia mubunge ni iriku. Karo Muriuki anasema mheshimiwa ndio responsible, maji is under the county government. Labda hajui ile MP anasimamianga. Unajua anatafuta MP na hajuangi barabara. Hata saa ingine ananiambia barabara hajui ya DE na unclassified ni ya county government na MCA, ananiwekeanga hiyo. Saa ingine anasema mambo ya health haiko chini ya MP. So saa ingine tafadhali ajue ni kitu gani iko. Rahim kila saa. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
Nande tuite na mbere kumurika manto mashinani tugitegera riboti ya Mukiri Onkonja naria nabo atongeria kuma mashinani nabo ni atongeria ba makanisa bara baithirite bagikinyiria kioto gya kana gakaiji kwa igita na igita nwikitwe kukuthetwa na gukirurwa gukayirwa kioto gya kana gakale ikundi bya kithirikari na biti bya kithirikari bigitire mitaratara ya gukiria kana gakale indi no kuthetera kana gakaiji no kurira kioto gyako ni atongeria akoroba kanisa ya Methodist kumakaelo baraba shumirite na mubango jwa gutetheria kana gakaiji ningi bagika mataro irinjira gushokia Roje Mukaro Mukiri Onkonja na tunirite na gitariria riboti Ayo in the society yara yombo tuma mtu akethroa atuita boya muno mwino witherwa sana aitonyera mantu ya gari ne batiko ya policies wakikisha ati kana uteka batiko ya pikipiki kaihanda hichi. Secondly mena asire ngeto eneo ne kuhusumira baraba itotunga twana to skuru uko ne child labor. Kwa hivyo mwana mweje no gutumirwa ki mantu ja maingi weja kimira weja ki bonda oratwarike kuigwa ne inyo rethi nara Rwanda okethia no bo bagwita no kurithia na mantu ja itobu iku jamenyera muno na inya na ndoka tekere inya small towns like these to kwena street boys na street children ni onto ba komakania muno na ba keba muno lebia ciejira kwatuka kana kakaiye iko ukatirimake the first one kwithirwa ketumira mandawa yau ukiakolile ki sektenge ya mira mauno kwatuka kana kakaiye iko kakuthirwa kakionekana wingi muno sana Igembe North na ntubu kwithira Boychand kana mwana omwe nombete kwithireti wa nyuma muno ni mwana okale na kaitakara kana kakale kombete kwithira kakiwatwa mbaru liwende kanisa ya Kaelo Methodist niketumba yukete atalira kwithira bakirita mauditani kire Boychand okaita kondherera bari rotha bakiwende nibo ya kinyamusiari wengwa akomba kwithira kirita ngwirereke na tuteaniria mwana omwiye ilashima mwana tuta tuiye kauma shukuru kona neneve ya baranirie betikanie na bawatanire ati kirana betu ibasiumi sana bethirwe baina mituemea bethirwe baina determined ki mathomo yo na bethirwe bairo models ki society iraturi nabo itone anabetu nontu anabagara wa Australianimo wambai urereka anagaita ume komba kwithelera twagara unguku kutwika ende no ambiririo kakonga genda ka umokwa we tumenyere anabetu kenda tumba kumenyera future na future tulatonge Deuni barombete atongoria bonde amwe na makanisa bombe kwethiane bakwata mubango yumbaru kenda bokire kana kakaye na karakati muno ni kana kakale no tukaitakara kana kaye kaukira kinya kana kakale kakomba kwethira kayukira twe kanisa ito kwenda tukwatanira na society na government kenda tumba kumenyera mwana ojo mwije nonto nwe future ya ndigoro ije ugateka fora mwini ngechi kumenyera kana kakari lakini twe kanisa tukwenda kujukia na kuria community on the society tukwatane tumenyere mwana omwije nikenda komba gukara bwega akire bangi tonatoa boys tutunya saiti twana twale akenso bi twana boys tutunya saiti twale na ibo to embrace yana ba to ben encourage they can make it in life na through church na community na kinya atongeria betu ba siasa tumbe kwithira embrace such a program menya bongwa batetheria kana kakaiye ku reclaim the glory ira yombere kura rengi nchoke mbere kana kakaiye ati kithomo ikyo kila kitu Nkiripotera Meru TV kuma Kaelo Methodist Igembe North mbita Mukiri Onkonja nawe musiasa Ntereshia Tiani West Agakimboi Bensuda
akiaria kiri ikundi bia ekorontere na tariritie bata ya wonjorithia wa ekoro kiuchumi kubokiria kibiashara kenda nabo baithira nikira kuga barina itiyo na igweta kiri mugongo akita na mbere kumeneria kira kuga ni wagibwa maendeleo maturene ningi akiringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza kira kuga ni mirandi raithirite kuthira Amero ni riboti ya Dabs Muturia wathirinja Irinjire maukirie kuru musiasa no rogomereria matete ke obunge gicumbi ketikene west kimbo yuri kenenge pensunda nombete kwithira kilungire kundi ke muungano international kundi thake na member nkuru kengiri 10 kiri kenyera twine oruari kana uturo bura twina buo mwekuru kiri community mwekuru nwethaira awatilite kanya kara kanene muno nontu nwe akarakia twana nwe akamuchie nwe amenyaira mantu ya munda nwe amenyaira mantu ya ndethia kwa empowerment kire mtu mwekuru ni empowerment kire community yonde utethio bura buonde nkona ndi mutongeria kire thirikari yetu etongeretwe ni William Samoei Ruto na deputy president kana geto ka wishiarira Professor Kithure Kindiki na ukuonde kathangulania nau mbone otethio ndetere gikundi giakwa kia muungano international group ne kuroba gwitoma ne kuroba endi gwitangoge te kuroba bakuromba romba bathithagia ngugi na njara ciao no ntunya murungu riukure riretherure mwathani ritwiraga turite ngugi cia njara cietu na mwathani akaitharima na batu twe thirikari ya William Samoei Ruto na Kithure Kindiki itwamuite kuba gwata njara na gikundi giki kiri na over 10,000 women so thirikari tukaba gwata njara na mantu jara bakwenda tukabathikiria ntukwea narua na tugaikia mbere nikenda bakomba gutethwa bagita na mbere kwa riba itete gamba wita na mbere kwa thirikari William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki mbaru bakiwa nombete kwetha kibateithia nene kundi neki koro itwetekaniretie nabo na kauli moja bariuga bo batomba kweja kwenderwa ogwa kana kwenderwa rumena ne antu bara baerwa ngugi thirikari barathukia ngugi ciao na ndi barethiuruka bakiuga one time batene inya agenda batene inya bura bakubera bakabathithiria mbeta na ekuru baba ne ekuru baba ome mono ibaregene na manto ja boteregete uruga president wetu imbi tuta boni ani tuta ya William Samoei tuta kombera kinya ibogo support mama no ntu bwa MP tigani West constituency ibogo support ga Kimbo imbensunda kenda eta parliament ko thataira manto yenu boni ani support ya mama kwa unko werwa munonde mutongeria no ntu thirikari rango support thirikari ya Kenya Kwanza no yoge kundi kia muungano international group bago support kana tibwo baua baua tutam kwa William Samoei Ruto mboniani na kala tutam baua 4 tam kwa Professor Kithure Kindiki baua 4 tam kire professor bothe buru atongoria mona memba bakia magibo mbete kwitha bachokire thirikari William Samoei Ruto nkatho na bakiwa bageta na mbere kumba kwitha kimiwa tambaru bakimiromba ni wita na mbere kumba kwithira kibeteithikiri mancho mwanya Mheshimiwa Ruto itomo support mono no ntonombete turinga njeki na njeki eu nko muchokiria nkatho baina Mheshimiwa Kindiki mono no ntoketho atibo atuera tujukitie ekwetho atuenderete tutinge turi au Gatuka Ruto tutam Kindiki fotam na kinyambe suda turonda mwagete ke thirikari ke MP no tutukomenya no kigena ke thirikari kiumaga na bato tuteringa thirikari rero na kana geto ga Kindiki kana geto tukagwete o tukamenya kana kwa twaciarero atugendo gaikia mbere kamboria thirikari yetu irato support ito twana twetu atanochi akurubetu toringei au poto kinyanto anata ora to bwengeretie 2027 ito kinyanto kona na bwete bokera mba morungu au toreto tekebebe na thirikari yetu babore abo menya batu totecoka nyuma tokauga itugere na togeta itoetere
ngari atoto meweta steering ye kalika na to amegwata mwekoro ari about mutongoria wa mwekoro ekundi kege muungano ibwene ni ekoro na njere ekoro twina akoro. Kiripoti la Meru TV kumatia nembe tanda msimuturia wa Thirinja. Ripoti ikaithira itakinyiria muthia yo yara tukubangaretia kiremetha ya nteto bitaho kabu mutharimi ngushure ngato shemwanya ni bwega nondu bugututhura no itane batu ikinya ugituthe nyombe nteto ire na igweta kathutuneka amero kolu gutungatira kiremetha ndo yakina at Meru TV Kenya kwendere gitaririega.